Dobrodošli na promociju knjige pod nazivom Pobjeda Bosne i Hercegovine, saradnja i nasljeđe Haškog suda. Večeras ne govorimo samo o jednoj knjizi, govorimo o vremenu u kojem je pravda pokušala sustići zločin. Govorimo o borbi države Bosne i Hercegovine da sačuva istinu, institucije i dostojanstvo žrtava. Knjiga je satkana od više isprepletenih slojeva. Njena dokumentarna vrijednost je neosporna. Naime, donosi važne informacije o nastanku Haškog tribunala, o načinima na koji se odvijala saradnja Bosne i Hercegovine, te brojnim izazovima i preprekama koje su pratile njegov rad tokom cijelog perioda postojanja. Da nije bilo našeg velikog čovjeka, Amira Ahmića, Murata Tajrovića koji je bio s nama svaki dan i danas i uvijek, a posebno Amir, moramo poselamiti maksuz njegovu majku koja se nalazi u prvom redu. Nek joj dragi Allah da puno zdravlja. Rodila je jednog velikog sina, jednog velikog Bosanca, jednog velikog čovjeka. Iza svake sudske presude nalazi se ljudska sudbina. Iza svakog dokaznog predmeta život prekinut ratom. Međunarodna pravda često djeluje kroz pravne formulacije i proceduralni jezik, ali njena suština ostaje duboko humana. Da žrtva bude saslušana, da zločin bude imenovan, a odgovornost utvrđena na osnovu činjenica i dokaza. Ova je knjiga upravo važna zbog toga što apostrofira ono što je najvažnije u nasljeđu Haškog tribunala, a to je da je to možda najdokumentarniji zapis o ratovima 90-ih. O šarolikom svijetu Međunarodnog suda o kojem se vrlo malo ili ništa ne zna. Onima koji su nevešto naslućivali čitajući ovu knjigu, otvorit će se prava čuda o pobjedi jedne male države na do sada njoj nepoznatoj teritoriji međunarodnog prava. Gospodin Ahmić je kroz ovaj profesionalni i ljudski angažman bio jedan od onih koji su razumjeli da suradnja s Haškim tribunalom nije pitanje političke koristi, nego pitanje civilizacijskog opredjeljenja. Najveća opasnost za Bosnu i Hercegovinu nikada nije bila samo agresija izvana. Najveća opasnost bila je da sami povjerujemo kako je istina nemoćna, kako je pravda nedostižna, kako mali narodi nemaju pravo na pobjedu. Ali ova knjiga dokazuje suprotno. Optužnice i presude nisu nastajale same od sebe. Iza svake optužnice i svake presude stali su ljudi, žrtve, svjedoci, istražitelji, pravnici, prevodioci, analitičari, arhivari, članovi porodica žrtava, aktivisti, novinari i predstavnici institucija Bosne i Hercegovine. Hiljade ljudi godinama su mukotrpno radili kako bi činjenice bile dokazane i dokumentovane. Posebno mjesto u tome imaju žrtve i svjedoci koji su uprkos traumi, strahu i boli imali snage govoriti. Prije nego što završimo večerašnji program, želim vas obavijestiti da je autor svojim prisutnim gostima poklonio primjerak knjige kao znak zahvalnosti za vaše prisustvo i podršku kulturi sjećanja, istine i odgovornosti.